Reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe inkuru ibabaje muri iki gitondo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda, Perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya amaze gushyira ahagaragara amakuru akomeye cyane. Mbere gato yuko tugaruka kuri iyo nkuru, reka mbanze mbabwire ko umunyamakuru mu buryo bw'inshamake, imwe mu nkuru zikomeje kugenda zigarukwaho cyane muri aka kanya. Biravuga yuko uwitwa Elon Musk ni umuherwe wa mbere ku isi. Uyu rero akaba yavuye ku rwego rw'abatunze arenga miliyari igihumbi nyuma y'uko imigabane y'ibigo bye bya Tesla na SpaceX ihanutse mu gaciro. Nk'uko imibare ya Bloomberg bigaragaza, umutungo wa Elon Musk wageze kuri miliyari 957 uvuye kuri miliyari zirenga 1,100 mu ntangiriro za Kamena 2026. Icyakora aracyayobora urutonde rw'atunze agatubutse mu isi. SpaceX yashyizwe ku isoko ry'imari migabane kwa 12 Kamena 2026, umugabane umwe washyizwe ku madolari 150. Iki kigo kigira agaciro karenga miliyari 1,000,000,770 kuko Elon Musk afitemo 42% by'imigabane muri SpaceX. Umutungo we wese kandi ugera kuri miliyari zirenga 1,000 z'amadolari y'Amerika. Kwa 16 Kamena imigabane wa SpaceX wageze ku madolari 125, bituma Musk agira umutungo wa miliyari 1,320 z'amadolari y'Amerika. Icyakora imigabane yahise ihananuka kubera ko abashoramari bakemanze izamuka rikabije ry'agaciro k'ibigo by'ikoranabuhanga. Imigabane ya SpaceX yagabanutseho 30% igera ku madolari 156 ku mugabane umwe kwa 22 Kamena, kandi gusa iyi migabane yagabanutseho 16%, bituma Elon Musk ahomba miliyari 140 z'amadolari y'Amerika mu minsi yakurikiyeho. Imigabane ya Tesla nayo yagabanutseho 6%, bituma kandi igihombo cyiyongera kuri Musk afite 12% muri Tesla, nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho muri rusange. Ikindi nababwira kandi muri aka kanya, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira, duce mu gihugu cya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahishuye ko shitani yari mutwaye umugore we. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahishuye ko mu mezi 3 ashize umugore we Janet Museveni yafashwe n'uburwayi bukomeye cyane bwenda kumuhitana, ariko kubw'amahirwe uyu mugambi yise uwa shitani uburizwamo. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagarutse ku buzima bwa Janet Museveni mu butumwa yashyize kuri X kuri uyu wa gatatu, umunsi umugore we yizijeho isabukuru imyaka 78. Uyu muyobozi wa Uganda yagarutse ku buzima yanyuranyemo na Janet Museveni, haba mbere y'urugamba rwo kubohora igihugu, mbere yarwo ndetse na nyuma agiye ku butegetsi. Yavuze ko mu mezi 3 ashize Janet Museveni yibasiwe n'uburwayi, shitani ishaka kumutwara ariko Imana ikinga akaboko. Ati shitani mu mezi agera kuri 3 ashize ku 21/26 yagabye igitero ku buzima bwa mama Janet Museveni, ariko shitani yarahushije. Tariki 21 Werurwe ni umunsi mwiza ku mateka y'urugamba. Nicyo gihe twatsinze igitero cya Idi Amin muri Rugando mu 1979. Imana ikoresheje abaganga b'abahanga yakijije ubuzima bwa mama, kandi kuri ubu ari koroherwa. Yakomeje avuga ko mama yakoze ibintu by'agahebuzo mu muryango, by'umwihariko ku bijyanye no kwita ku bana mu gihe urugamba rwari mu cyiciro cya kabiri hagati y'1981 n'1986, ubwo yari wenyine mu buhungiro nge ndi mu mashyamba. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yifuza ko we n'umugore we baramba bakarenza imyaka 100. Ati nsenga Imana ngo izaduhe kuramba imyaka 100 kugira ngo mu byiza byinshi cyane tuzabona habemo no kubona ukwihuza kwa Afurika y'Iburasirazuba nk'icyizere rukumbi cyo kuba Afurika yakwigarurirwa mu myaka iri imbere cyangwa se igahezwa. Hanyuma Museveni na Janet Museveni basezeranye kubana nk'umugabo n'umugore muri Kanama mu 1973 i Londres mu Bwongereza. Muri 2023 ubwo bari bamaze kandi imyaka 50 babana, bongeye guhamya isezerano ryo gushyingirwa kwabo. Ubu burwayi bwa Janet Museveni bwatumye kandi atitabira bimwe mu bikorwa bikomeye cyane birimo irya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'ubukwe bw'umuzukuru wabo, nk'uko twagiye tunabigarukaho mu makuru yacu yatambutse. Mu makuru yandi rero, mbere gato ko tujya kuri Olivier Nduhungirehe, reka mbabwire ko andi makuru akomeje kugenda agarukaho cyane muri aka kanya, nuko igihugu cya Iran cyongeye kwishongora cyane
kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinzwe intambara. Amasezerano y'ibanze aherutse gusinywa hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe gushyira iherezo ku ntambara yabihanganishije kuva muri mpera za Gashyantare 2026 yafashwe na Tehran nko kwemera gutsindwa kwa Amerika. Kuri wa 24 Kamena 2026 umuyobozi w'intumwa za Iran zitabira ibiganiro by'amahoro akaba na perezida w'inteko ishinga amategeko Mohamed Bahel Baharbafo yatangaje ko aya masezerano ari ikimenyetso simukiga cy'umutsaruro muke wa politiki ya Washington yo gushyira igitutu ku gihugu cyabo. Baharbafo ari mu nama y'abagize inteko mu bihugu bigendera ku mahame ya Islam iri kubera i Baku muri Azerbaijan yagize ati amasezerano yagezweho hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika intambara ni itangazo ryo gutsindwa kwa Amerika. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko kuba Iran yaremeye aya masezerano itabitewe n'igitutu cy'ibihano yafatiwe n'amahanga, ahubwo ko ari umusaruro wo kwirwanaho no gushikama kw'ibihugu cyabo mu gihe cyagagabwaho ibitero na Amerika. Amasezerano ya Islamabad ntabwo ari ingaruka z'igitutu cyangwa se agahato, ahubwo n'umusaruro wo kwirwanaho ndetse no gushikama kwa Iran. Zimwe mu ngingo z'ingenzi zikubiye muri aya masezerano yagezweho bigizwemo uruhare na Pakistan zirebana n'ahazaza h'umutekano na politike bya Iran n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Mu myaka myinshi politike y'ububanyi n'amahanga ya Amerika muri iki gice yari ishingiye ku kugenzura mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike hagamijwe kandi guheza Iran. Gusa aya masezerano akuraho uruhare rwa Amerika bidasubirwaho, agasaba ko umutekano uburasirazuba bwo hagati cyane cyane mu muhora wa Hormuz unyuzwamo ibikomoka kuri peteroli byinshi ucungwa n'ibihugu byo mu karere. Baharbafo yashimangiye ko umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati ugomba gucungwa na Iran n'ibindi bihugu byo muri aka karere, uruhare rwa Amerika rukavaho burundu. Ikaze rero muri aya makuru kandi tujya kuri iyo Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Mbabwire ko rero uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda akaba ari umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Uyu rero Nduhungirehe akaba yatanze icyizere ko umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo utazongera kuzamba kuko impande zombi zifite ubushake bwo kubana neza. Mu cyumweru gishize Minisitiri Nduhungirehe yakiriwe i Pretoria na mugenzi we muri Afurika y'Epfo Ronald Lamola baganira ku kuzahura umubano wari umaze imyaka myinshi cyane warazambye. Ibi biganiro byarangiye Afurika y'Epfo yemeye kongera guha viza abanyarwanda bafite pasiporo zisanzwe bitarenze muri 27. Ibihugu byombi binasubizaho komisiyo ihuriyeho y'ubufatanye yahoze ari inkingi ikomeye cyane umubano wabyo. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiriye kuri Royal FM ku munsi w'ejo ku 24 Kamena 2026 yabajijwe impamvu kongera guha abanyarwanda viza bizatwara Afurika y'Epfo imyiteguro y'amezi 12, asubiza ko byatewe n'uko hari amavugurura Pretoria iri gukora. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati Afurika y'Epfo iri kuvugurura gahunda yayo ya viza, bari gushyira muri za ambasade systeme y'ikoranabuhanga rya viza kandi baracyari mu cyiciro cy'igerageza. Twamenyeshejwe ko iyi gahunda ishobora gufata igihe kinini. Yasobanuye ko ibidasobanuye ko guha abanyarwanda viza bizatwara amezi 12, ahubwo ko icyo ari cyo gihe kinini cyane bategereza, bityo ko bishobora kandi no gukorwa na mbere kandi ko bazahabwa umwihariko muri aya mavugurura. Ati badusezeranyije ko bazihutisha iyi gahunda kandi ko u Rwanda ruzahabwa umwihariko. Ambasade ya Afurika y'Epfo i Kigali izahabwa umwihariko muri systeme nshya. Ni ikibazo tekinike cyatewe n'amavugurura ya systeme ya viza muri Afurika y'Epfo, ariko iyo cyemezo cya politiki cyo gusubizaho viza cyafashwe na Afurika y'Epfo. Si ubwa mbere ibihugu byombi bigerageje kandi kuzahura umubano wabyo ariko kongera kuzamba, kuko Perezida Cyril Ramaphosa akigera ku butegetsi muri 2018 nawe yari yaratanze icyizere cyo kubana neza n'u Rwanda, ariko nyuma uyu mubano ugarukamo igitotsi. Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe niba kuri inshuro abanyarwanda bakwizera ko umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo uzaramba, asubiza ko ariyo ntego ibihugu byombi bifite kandi ko bizagerwaho binyuze muri komisiyo ihuriweho y'ubufatanye. Hari icyizere cyinshi cy'uko ibiganiro biheruka bizatanga umusaruro ufatika kubera ko twarenze ku kugaragaza ubushake. Itangazo rihuriweho ritanga umurongo n'igengabihe. Mbere ya byose hari ubushake bwa politiki bwo ku rwego rwo hejuru. Yashimye Perezida Kagame na Ramaphosa kuba barakomeje kandi ibiganiro bizahura umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo bikanawagura, agaragaza ko ari bo bayoboye intambwe zimaze guterwa. Hari kandi ibiganiro bya politiki bihoraho byo ku rwego rw'abaminisitiri by'inzego. Twasubijeho iyi komisiyo ihuriweho y'ubufatanye. Si komisiyo gusa ahubwo niyo izasuzumirwamo iyubahirizwa ry'amasezerano asinywa ku rwego tekinike n'urwa politiki. Hazanabaho inama tekinike zireba ibijyanye n'amasezerano atandukanye naho kwagurira ubufatanye. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko uruzinduko yagiriye muri Afurika y'Epfo rutari indi nama yo kwifotorezamo amafoto meza, ahubwo ko yari igamije kuzahura umubano w'iki gihugu n'u Rwanda koko, bityo ko yizeye ko kuri iyi nshuro hazagaragara itandukaniro. Yatangaje ko hazaza umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo ari heza,
asaba abaturage bo mu bihugu byombi gusigasira intambwe yagezweho, bakaba kandi bambasaderi b'umubano mwiza, bakaba n'ikiraro gihuza ibihugu byombi. Ahazaza ibihugu byacu ni heza, turi gukora cyane kugira ngo uyu mubano wazahutse uzagume ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwa za guverinoma, abantu, abanyarwanda ndetse n'abanyafurika y'epfo, yewe n'abanyafurika babyungukiremo. Minisitiri Nduhungirehe yanagaragaje ko u Rwanda na Afurika y'epfo byungukira umubano mwiza, kuko byarushaho kandi kwifatanya mu guteza imbere inzego zirimo iz'ingenzi zizamura ubukungu, zirimo uburezi ndetse n'ubukerarugendo. Muri rusange rero ni Minisitiri Olivier Nduhungirehe ndetse na Ronald Lamola nawe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo, bakaba barumvikanye ku kuzahura umubano w'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Tugiye kuri witwa Vladimir Putin, ni perezida w'igihugu cy'Uburusiya, umwe mu baperezida bubashywe cyane muri iyi si, akaba rero yashinje Uburayi umugambi wo gutera Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko Abanyaburayi basigaye barananiwe kwihishira ku mugambi bamaranye igihe wo gushoza intambara ku gihugu cye. Iby'uyu mugambi w'Abanyaburayi Perezida Putin yabigarutseho kwa 23 Kamena 2026 ubwo no ku munsi wo kwa kabiri ubwo yakiraga abasoje amasomo ya gisirikare. Perezida Putin yavuze ko ibihugu byo muri NATO n'ibyo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bimaze igihe bibeshya ko Uburusiya bufite umugambi wo kubitera. Yavuze ko kuri ubu byahinduye umuvuno, biva ku gufasha Ukraine ndetse no kuyiha intwaro, nyuma yo kubona ko yatsinzwe bihitamo kubaka igisirikare cyabyo bigamije gusoza intambara ku Burusiya. Kuri ubu bavuga batihishira ko bari gutegura intambara izaduhanganisha, bongera ingengo y'imari bashyira mu gisirikare. Mbere babanje gushyiraho ibikangisho ku gihugu cyacu, badusunikira gukora iby'ibanze mu kwirindira umutekano, ahubwo barahindukira batangira kandi kudushinja ibyaha byose mu gushakira impamvu gushotoranya bakomeje. Iri jambo rya Putin rije mu gihe muri 2025 ibihugu byo muri NATO n'ibyo muri European Union na Canada byazamuye ingengo y'imari byabisanzwe bishyira mu gisirikare ku kigero cya 20% yose hamwe igera kuri miliyari 574 z'amadolari Amerika. Ibihugu bivuga ko bigamije kuba igisirikare cyabasha guhangana n'Uburusiya, ni mu gihe kandi iki gihugu cyo kivuga ko nta mugambi gifite wo gutera NATO nk'uko Uburusiya bwakomeje kugenda bwishimangira. Trump rero nawe akaba yakomeje kugenda agarukaho, nahoze nyuza amaso mu bitangazamakuru bitandukanye, gusa Trump yasizoye, arashaka ko inganda z'imodoka zitangira gukora misure. Ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashaka ko inganda zo muri iki gihugu zikora imodoka zitangira no gukora intwaro cyane cyane ibisasu bya misure. Iby'uyu mugambi Perezida Trump yabigarutseho mu ntangiriro z'icyumweru mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri White House cyangwa se Maison Blanche. Yavuze ko guverinoma ye yatangiye ibiganiro biri muri uyu murongo hagamijwe ko izi nganda zikora ibisasu bikoreshwa mu bwirinzi bw'ikirere bizwi nka Patriot ndetse na misile za Tomahawk. Bari kuganira na General Motors, bari kuganira na Ford. Ndabizi ko General Motors yishimiye kuba yatangira gukora intwaro. Yavuze ko amwe mu mashami y'izi nganda hari gahunda yo kuyahindura ahantu akorerwa intwaro. Amerika itangiye gutekereza kuri iyi mikorere mishya nyuma y'amakuru avuga ko umubare w'intwaro ifite waba waragabanutse cyane kubera izo yakoresheje mu ntambara yo muri Iran ndetse n'izo yatanze muri Ukraine. Ntabwo ari ubwa mbere Amerika yaba ifashe inganda zisanzwe ngo izinjize mu by'intwaro. Byarukaga mu gihe cy'intambara kabiri y'isi ubwo inganda nyinshi cyane zo muri Detroit zatangiraga gukora intwaro zifashishwaga muri iyo ntambara ya kabiri y'isi. Reka rero duhindure ingingo tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, mbabwira ko ku munsi w'ejo washize umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakiriye abayobozi ba Wood Foundation ifasha abahinzi mu Rwanda. Ni Perezida Paul Kagame yakiriye Perezida wa Wood Foundation yitwa Gareth Wood ndetse na David Nope uyobora umuryango wa Bagiraneza muri Afurika, baganira ku bufatanye uyu muryango kandi usanga ufitanye n'u Rwanda. Ibiro by'umukuru w'igihugu rero byatangaje ko Perezida Paul Kagame yakiriye abayobozi ku gicamunsi cyo ku 24 Kamena 2026. Ibiganiro byabo byibanze ku bufatanye bumaze igihe hagati y'u Rwanda na The Wood Foundation, by'umwihariko ishoramari mu buhinzi bw'icyayi no ku bikorwa bya Kids Operating Room n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima washinzwe na Gareth Wood ndetse na Nicola Wood, ugamije kandi guteza imbere serivisi zo kubagwa zihabwa abana. Wood Foundation n'umuryango washinzwe muri 7 n'umunya-Ecosse yitwa Sir Ian Wood, ugamije kandi kugira uruhare mu kugabanya ubusumbane mu mibereho n'ubukungu. Ugira uruhare mu guteza imbere ubuhinzi, gufasha urubyiruko kubona ubumenyi bukenewe ku isoko n'umurimo ndetse no kubona imirimo, kugabanya ubukene n'ibindi.
Uyu muryango ukora mu buryo budatanga inkunga gusa, kuko ushobora kandi ushora imari mu mishinga, ugatanga ubumenyi mu guteza imbere imishinga igamije guhindura imibereho y'abaturage mu buryo burambye. Muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, Wood Foundation yibanda cyane ku guteza imbere abahinzi bato, cyane cyane abakora ubuhinzi bw'icyayi mu Rwanda na Tanzania ndetse na vanilla mu gihugu cya Uganda. Uyu muryango uvuga ko ukorana n'abaturage mu buryo bushingiye ku bucuruzi ariko bugamije inyungu rusange n'impinduka zirambye. Mu Rwanda, Wood Foundation ifatwa nk'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane mu guteza imbere icyayi. Uyu muryango ukora n'abahinzi bato b'icyayi barenga 13,000, ubafasha kubona amahugurwa, uburyo bw'imicungire y'imari, amasoko n'ubundi bufasha bugamije kandi kongera umusaruro n'inyungu bakura mu buhinzi. Ibikorwa bya Wood Foundation bivugwa ko byagize uruhare mu gufasha abahinzi bato barenga 100,000 ndetse no gutuma inyungu z'abahinzi ziyongera inshuro zigera kuri enye. Ibiganiro bya Perezida Paul Kagame ndetse n'abayobozi bigaragaza ko ubufatanye hagati y'u Rwanda na Wood Foundation butareba ubuhinzi gusa, ahubwo buninjira mu guteza imbere ubuzima binyuze muri Kids Operating Room igamije gufasha abana kubona ubuvuzi bwo kubagwa mu buryo bwizewe. Uruzinduko rushimangira uburyo u Rwanda kandi rukomeje kubaka ubufatanye n'imiryango itandukanye ikora mu buryo burenze gutanga inkunga zisanzwe, ahubwo inashora mu mishinga ifite ubushobozi bwo guhindura imibereho y'abaturage, kongera kandi umusaruro, kubaka ubumenyi ndetse no gushyigikira serivisi z'ubuzima. Reka turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, uruzinduko rwose rw'intumwa rw'umuminisitiri wo muri Iran yagiriye muri South Africa rwabaye ikibazo, rwateje ikibazo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Afurika y'Epfo bimaze iminsi n'ubundi bidacana uwaka, ahanini bishingiye ku kuba Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko Afurika y'Epfo yabogamye cyane, iyogamira ku gihugu cya Iran. Reka tubone n'amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri aka buryo kandi bw'incamake. Reka mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri aka kanya, ngo ni mu buryo bw'incamake kugira ngo tujye tujya ku nkuru ivugwa ku witwa Musa Fazil Harerimana. Mbabwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakinye ku mubyimba Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, agaragaza ko yatsinzwe bikomeye cyane ku mishinga igamije guteza imbere Abongereza. Trump yatangaje ko Keir Starmer azegura ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza nyuma yo kunanirwa kandi guhangana no gukemura ikibazo cy'abimukira n'ibijyanye n'ingufu muri iki gihugu. Ibi yabigarutseho mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga kwa 21 Kamena 2026. Ibi yabitangaje nyuma y'uko kandi hari amakuru yagiye hanze kuri iki cyumweru agaragaza Keir Starmer ashobora kandi kwegura mu cyumweru gitaha, nyuma y'uko abamushyigikiye kandi mu ishyaka rye bakomeje kandi kubambarwa. Amakuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Telegraph avuga ko Starmer ashobora kandi kwegura kuwa mbere tariki 22 Kamena 2026, kuvuga uyu munsi. Amajwi ahamagarira Keir Starmer kwegura akomeje kwiyongera nyuma y'uko ishyaka ry'abakozi ayoboye ritsinzwe amatora y'abagize inteko ishinga amategeko zibanze, y'abagize inzego zibanze yabaye muri Gicurasi 2026, aho iri shyaka kandi ryabuze imyanya igera ku 1,500. Nyuma y'uko ibyo menyekanye, Trump yahise rero anyarukira ku mbuga nkoranyambaga ashimangira aya makuru, ndetse avuga ko impamvu Keir Starmer agiye kwegura ko ari ukubera ko ari inshingano zikomeye cyane zamunaniye gukemura. Keir Starmer araza kwegura nka Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yatsinzwe nabi cyane ku ngingo ebyiri z'ingenzi, abimukira n'ingufu. Mwifurije ibyiza. Mu bibazo bigiye gutuma Keir Starmer yegura, Trump yavuze ko harimo iby'ibikomoka kuri peteroli mu nyanja ya North Sea. Ni ahantu habarizwa amazi menshi hagati y'Ubwongereza n'ibindi bihugu by'Uburayi. Ni igice kibarizwamo umutungo kamere mwinshi cyane arimo na gaze. Ubwongereza bwabonye uyu mutungo mu myaka y'1960 itangira kuwubyaza umusaruro mu myaka y'1970. Bivuga ko Ubwongereza kandi bwakamuye iki gice mu buryo bukomeye cyane, nubwo bushinjwa kuba kandi butaracunze neza uyu mutungo nk'uko ibindi bihugu kandi byabigenje. Mu minsi ishize ibigo byasabye impushya ariko gukomeza kandi gukora ubushakashatsi ndetse no gucukura muri iki gice cy'Ubwongereza, ariko buranga bugamije kandi kurengera ibidukikije. Ibi byaranenzwe cyane kuko abantu bavuga ko ingufu zizakomeza kandi guhenda mu Bwongereza. Ni mu gihe ku kibazo cy'abimukira Trump yavugaga ko nabwo cyabanye
Ubwongereza isereri. Impamvu ni uko Keir Starmer yakuyeho uburyo kandi bwo guhangana nacyo bwari bwarashyizweho na Rishi Sunak yari yasimbuye, burimo n'ubufatanye bw'igihugu cyabo n'u Rwanda, bituma imibare y'abimukira kandi ikomeza gutumbagira. Nko mu mezi 12 yashize kugeza muri 2026 bimukira binjiye mu Bwongereza mu buryo butemera amategeko bakabakabaga 44,000. Ubwongereza bwa Keir Starmer ntabwo Trump yabwishimiye cyane. Byabaye bibi ubwo Amerika kandi yatangiraga kurasa kuri Iran mu buryo bukomeye. Yasabye ibihugu byo mu Burayi kumufasha. Iran yari yamwigizeho akara kajyahe, icyakora byinshi birinangira. Trump yavuze ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer uko byagenda kose ataba mwiza nka Winston Churchill kuko yazuyaje mu kumufasha. Ati uyu ntabwo ari Winston Churchill turi gukorana. Yarakomeje ati birababaje kubona uyu mugabo utameze neza nk'uko wahoze. Uyu Winston Churchill ni umwe mu bayobozi bamamaye cyane Ubwongereza bwagize. Yabaye Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu mu ntambara y'isi ya kabiri, yayoboye kuva muri 1940 kugeza muri 1945. Yongera kandi kuyobora mu myaka y'1950. Keir Starmer yakunze kuvuga ko Ubwongereza kandi butigeze bwijandika mu bitero bya Israel na Amerika kuri Iran, kuko igisirikare cyabo kidapfa kujya mu bintu gutyo gusa, ahubwo ari ibintu biba ngo bigomba gukorerwa igenamigambi. Ikindi, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ntabwo yari ashyigikiye ibyo guhindura ubutegetsi muri Iran nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Reka rero tujye kuri Musa Fazil Harerimana nk'uko nari nabibabwiye mu ntangiriro z'amakuru. Babwire ko ati impanuro za Perezida Paul Kagame zatubera urumuri mu myaka amagana iri imbere. Musa Fazil Harerimana ni perezida w'ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI. Musa Fazil Harerimana yabwiye abayoboke baryo ko impanuro n'ubuyobozi bwiza bwa Perezida Paul Kagame bigomba kuba urumuri ku Banyarwanda muri iki gihe n'imyaka iri imbere, uko ubuyobozi buzagenda kandi busimburana. Yabigarutseho ubwo yatangizaga inama y'inteko nkuru y'ishyaka ntangarugero muri demokarasi yabaye kuri uwa 21 Kamena 2026. Musa Fazil Harerimana yagaragarije abayoboke ba PDI ko u Rwanda rwanyuze mu mateka mabi yaranzwe n'imiyoborere mibi yimikaga ivangura rishingiye ku moko, aba kuri Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri. Yerekanye ko aho gutekereza uko igihugu cyari gutezwa imbere, ubuyobozi bwari burajwe inshinga no kwikiza abatutsi bafatwaga nk'umwanzi. Ataho kugira ngo bateze imbere igihugu, gahunda yabaye iy'ivangura n'amacakubiri. Amashuri aba aya bamwe nayo atanahari, ati kuko yabaga ari make cyane. Ubuvuzi nta buhari. Icyo ubutegetsi bwatekerezaga niki, ati twakora kugira ngo abatutsi bateguka, dukomeze kandi kubashyira hasi. Imishinga y'igihugu iba ngo abatutsi, ati tubagenze dute, aho kuvuga ngo imihanda, amahoteli, ingagi tuzibyaze gute umusaruro. Igitekerezo cyari